na Mboti and a VTFM. Ekotiani vikemnio 0 bites, quality product from Punjas Biscuits. Yasandina sara nonda parokaramu baru taki na lamani ya uongo and I was in ngo na mbongi keiko ndato ndo taliti ko nonda live talchingani ronesa sara lai chunga ya nito VTFM Facebook page and nonda na wi wasi chikani pami bi na buku ni tal no lasa and we to koni binaka ne Punjas celebrating 90 years. Wambul tatungan bikim ni talangan na wekanda ni sasarab tumay na buong inday kapag laki na bikim ni nabarang bulting may sama chung may na Diyos ang bulka ruwa puindi ruwa na FM. Dapat naman nakabi Punjas na buong ni kaya na toko ni taltinga na paro karamo wakarotek ko ng boti. Kapag talanga kina wambul tatungan bikim ni na wekanda kan ni reuni sang isang mabu taltinga may na buong inday kapag talanga kina bikim ni kaya talangan na wekanda. Kau ni borong bultel tinga mai na nomini sal ni kakamergo na VTFM. Yan onda talanon lang sa nambong yenday. Gawin balik yung ngayon na biotini. Rona biotini ko sa watching ko itini na yung baki no biotini. Karo boluwin talangan na luwen raw. Saya to nang una me satos juga nang una sanggay nanong mga kena marama meron ko na luben raw ngone alawa ni dotta ni talangan na kenereo ngone alawa may ruruan na biwitine sini udui tamana isang talangan ni udui tinana na ngone ko salang lok salo matartaro maramatina sama ni bakit tataw ko turanga membaleta na luben raw. Sanggay taro nga wala nga tinani ngoni bay tamani ngoni. Ni ngoni ngo isang ni udui yaw, isang talangan ni udui ko tamani ngoni. Baka me bile da katali to tamani ngoni kay tungna ko be maramatina. Iko sini nanuma na ngon na laman ni tininambag sangutin na ngon sanggay sudukin na luben daro. Kasarong maramatina da ba ya? Nanon mun raw sa suka may balin bula uli ko tikim may balin bula. Iyo. Todo kami materi katumayang kay susu nanon ni sulo papa. Iyo. Iko tuko ne bio muli beso teki kwaya. Awasa ko ti papa uli beso teki kwaya ngona. Iyo ngai daba. O mani ko ti kwaya uli mbichi kwaya ndi na rumo ko rati ko kitikina na ngone. Iyo. Olimbiti ko yan, uli ko tatalamain total na papa. Au no naman yung sa kilatiko. Ay tuku-tuku lebo, ngay ronga nga tinaningon niya. Ni Rembo saranga ba kandua. Sangay kilaw tinaningon, ni ko dalo tumaningon ni. Balita wala nga niya na numo tamaningon, ni tuku na bo tinaningon, me ko tamilibiso taka, na numo ko ya, me ko ya, milibiso talamain total na ngoni. Sangay doon nakaliw. Yasay ko yan, nanon taro, namboti-mboti, nanon taro talo non lasa. Na bongi mana kanya nabito ko ni mana kanay Punjas celebrating 90 years of life. Nagwalib sa talanga Punjas na buko ni bito ko ni kanto kun taltunga na iwasen ni parokaram go na botim. Wekim ni kesa talanga na bakanta ko ni sa ultimo na live stream so no ni nakto ni bikim ni buko ni garabitawi. Na bongi mana ka ene na magtalching mai. Na buko ni botim na lomo ni mada ko tumai. Na sing moniti na vi mama ni diwa kuni wala laba. Siya matalching nga manito VTFM desang buluka ruwa puindi ruwa na FM. Na buku talangan ni ilang maniya wamengo na woni chini na vaksa bomba ni temo takamanda